Impala TV. Mukurijo yumubaya suye kuma asuye kuma gahunda agateba nuko ije nazo subira kwemera aho namurindiriye saa 2 saa 3 saa moya zira kwiye ntaraza sha ahazira nukuri ndamukubita ingumu ndamucishe mazuru ndamushishe mu kanwa maze kumudahwa ndasubire ndamumire sha Ntuji mubaya ntebe gende ki amagiri yono funda yaheba ikiyede cyo kuja umuntu aza ratanga inuzenya no kuri kwimana sha Manu wiyende yirutse ndera konzi kwe bukaduka ahubwo ikoroka igakora kuno kugira ngo uratana mbuye ruguru kuri imyembe ndabuze no kuri no dutekere manzi zane kanzi wakuye wazinya kaswage nabuze reka kugira ngo nakaradiyo ku nunzi yuko harimo intuzenya inkima akurende kanda kwereke aya manzi urindire kwanza wanshavuje urangera bansabuza ibyo bito manzi urindire jewe imbere yuko ndakunda kuba bari ikibazo mwenda kubaza ukacishura cenda kuba reka kuyu sasa mbwira rwangara pisi gasupare gare impura tibu sasa cenda kubabarira umbiriza renda kwereke nana kakanu karavuga ibyo banzo bireke umbiriza renda kwereke mfise bofre ni wakoresha abantu tugiye gukora banzo kunindi uru hano urayu je mfise bofre muhungu kumahera arasesa ndumba gati nshorera iyo ngazi mana duceye reka nikunzira niho ntumbari tunye nako tunyore yeyo mega twako abo nyaruka yo niko biri no kuri Sekura nishenda kurekura mushuteri bofre amahoro muraho ndasiye ndababona yo abavyeyi baraho amahoro si muraho ndashimye bana ahantu mubaye harabagizo neza hewe bofre ndakubona nanje urumva narinduza haruguru gake sawa rero bofre turi narinduze nduza haruguru mama aragwaye oya rakomeye gusa rero narinduza haruguru gato nta ningazi mwonshorera ahubwo usabana n'imisenga nzi gusa ndekura yumva oya sizo mu muco nabyumvise rero umvirize ibyo bari ko barakubwira ndikunda mwumva umvirize rero ndikunda mwumva yego rero ndamubona kandi ndamwumva sivyo oya narisabye ngazi gusa mbonye karato kiwe ningize mu gashasha karanuka karanuka kinone nshorera iyo ngazi ngende ndagucorere abo shaka mbambaza ndakubaza nawe shenone niwo mucorera iyo ngazi oya mucorera iyo ngazi nawe yasabana n'imisaho oya zitaranshorera manzi urindire manzi mvuge wabona wowe igihe nza gukomisa kawe sivyo yego nabaye ijana n'itanu munsabayo sivyo munsaba abiri ku muryango nje uravyimba sivyo mufate nakora nabona ko yahaje ndekura ntunyanuze ko agapapuro banzo ndekura mugabo umunyanuze ko mirusi oya no kuri bo imbare reka ndakubwira igihe nza ku muryango waravyimbye nk'uko yamutoyi kubwira ndaguha igihumbi ngushaka ivyo bibiri sivyo navyo ushaka ndaguha la semaine prochaine nakora l'année passée l'année prochaine ora mishika wantangira afise ndavuga kavugiriza reka twara nimwareze umviretse l'année prochaine nako la semaine prochaine uraza igihumbi ndaguha natwaye commerce jewe commerce ni à vendre yagusabye bakikisa arakora gabo ora manze mvugo mishika wantangira afise neganye umuntu kuvaho nimba ari commerce natwaye sivyo
fata ngiki oya nukuri ndayihebye nukuri ndagiye ndayihebye iyo ngazi ndayihebye nukuri iyo ngazi ndayihebye navyanse emwe bayi imbere hewe bayi oya ntaye sibyo vyabaye guma ugenda utwaye ndamutware ndamutware ndagutware fataya arakumenagura abacoraye ndagera kubimubwira muzehe ngiye kubimubwira ngiye kubimubwira muzehe ngiye kubimubwira muzehe kubimubwira je muzehe iyo ngeso yo gucaya ndagiye je kubimubwira ndagiye chorai chorai uko munyesamo nabifite nazi gatira nenda kurangira diri nakubwira tuzando je gucora shuko tugira nabiku nakinaga ntubona ko naje nambaye nakarato wanje fite byose twatubura na byose biri ngaha ndiko ndabegera ku izo nina kurangira akazi ibegera gakura woyita ndakura hanije ndagira ngo nije ndakurangira akazi tamandaki kurangira akazi tena kurangira akazi ugatigera kongera ibintu nkibi nuko Berijakwe. Uranyisha wambeke. Iradi urayimenyesha turabwo reka gusara. Ibege. Ndakibwati je ngo guhakaza ushigana ku sha. Ni ufise umwaku. Nakubwira ninga. Wewe abachora yesha. Impora TV.